Poštovani Novosađani, dragi sugrađani, čestitam vam 103 godine od oslobođenja Novog Sada i jednog od najvažnijih datuma koji su opredelili dalju sudbinu generacija Novosađana. 9. novembar, dan kada je konjički eskadron Dunavske divizije, predvođen majorom Vojislavom Bugarskim, ušla u Novi Sad i označila ispunjenje viševekovnog sna, pre svega srpskog, ali i ostalog slovenskog stanovništva na teritoriji Bačke, Banata, Baranje, Srema ili jednostavnije rečeno Vojvodine.